Pemirsa Sekogong Wira Agrakusuma, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abian Semal, dados Duta Gong Kebiar Dewasa, utawi GKD Kabupaten Badung, sayaga masalah ring PKB warsa kalih talislai. Sekogong Wira Agrakusuma, pacang ngunggahang tetiga sesolahan seni ring panggung terbuka Arde Chandra Denpasar. Bendesa Desa Adat Blahkiuh I Gusti Agung Ketut Sudarat Maje, Mausang, anutin prasyaratnya nih, GKD Duta Badung pacang ngunggahang tetiga sesolahan seni inggih punika tabuh 6 lelambatan periring kreasi, tari kreasi kekebiaran miwa fragmentari. Tetiga sesolahan seni inucap mawit saking keperluan Desa Blahkiuh, ngawit saking keperluan Singasari pinaka witning Desa Blahkiuh, raris kawintenan pura luhur Giri Kusuma untuk mengkudang-kudang taksu pelinggih Ratu Panji, saedraster ring pura Giri Kusuma, rumasuk sesolahan kecak Blahkiuh dados inspirasi para penggarap sani kesolang ngelintangin tabu gending. GKD Badung nadunang dasan seniman miwa penyokong tiosan, sesolahan Sekegong Wira Agrakusuma Blahkiuh, sani kejudi dados Duta Gong Kebiar Dewasa Kabupaten Badung, PKB warsa kali talislai pacang mesola ring PKB Rahina Sukre, tanggal 11 Juni warsa kali talislai sawetara galak kutus wengi. Pemidabdab nyane sampun kemargiang dawak sawetara bulan sani lintang, sarang pembina saking Dinas Kebudayaan Badung. Acara geladi bersih oleh uratian khusus sani kecinayang raunyane Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo, sarang Nyonya Rasniati Adi Arnawo, sani nyaksiang langsung sesolahan Duta GKD Badung, sepisanan ngicinin motivasi tersokongan Mangdani Sidi Memargi Antar. Urusan ngaksian geladi bersih punika, Adi Arnawo raris ngicinin dana motivasi, kali dasa yute sani keterima langsung manggala prawarta ke GKD Badung, Iwayan Sandiase, Indrawan Bali TV.